educating the Kisii people, Kenyans, and if possible, the world at large. It is true, Embarambamba is doing the wood job. I say thank you, and may God praise you. Yote tuyafanyayo tukumbuke kuna kesho. Ndio maana Embarambamba anapendekeza kuwa tuwachague viongozi wenye vitendo, si sura, fedha, ukonde, unono, bali viongozi wenye maono. Kama ni uwezo, tungemweka Embarambamba kama kiongozi wa kuwaelimisha Wakisii na Wakenya kwa jumla. Ukweli ni kwamba sikumtaja kwa sababu ni rafiki yangu, all my relative, au kwa vile ni mwanamuziki, bali ni kutokana na yale yanayonena. Ndio maana viongozi wenye vitendo kama Simeon Nyachae, Steve Arika wanaunga mambo haya mkono, bila ya kusahau media houses kwa jumla. Tanira oyo kolino moto igoro kabwege tama bako mabuko yesa karanchara hani gasiero muchojo akatori chaji yene kurma yango saboke koragali chombe yene kwane tisi chopo I don't want kinele solo wa oyo ndigo na kama tainga inga matoke yama na jinsi ya ama ngo ndo masa matoke yani matoke biara mbichi kongeta oyo ne kama taina ki ni mbwa to motega bunkon ndigerie custom manga tainga motono bandikiti ngwa de bisabe binge ngato kuru vure uchinga buka adi dinje ko karamu chango kasi ya muchenga ratingo korapi eta to konta kani buni gete kiburu gani chinga ando dali koro etingo cha Tugu yangu siri kati ya Mungu ejulikana inazidi kumwomba Mola mpaka siku ndajaligwa. Najua Bwana uko na mipango miema juu ya maisha yangu. Ekwera ano mswati kai ekia barabara kai nagi kai mbiyande achopu ngale ko ite chapu ba karo ita kurua na kira siko kuruli tukali kuruli mbiyande kwenye ite meremo no tole na yora ta kuruli kuruli ba gachete robi ba tu eka satero eka sien como meremela com tato para la vida me tata kai no tole no tole chopu yake na kililo mo milago ande na kasi tigo karando tu muchu mo amete sai kai egasi tianga taye de jiriana egasi ero mochone ankon ya ta gena ndiya ko nyale kana ame anto mosara moka wana na kila wachaka kunyo maru na lesi ngati ale ko mochia eko ka ko bata magana kwa maru aba kwanza amaru akoruri nginjogeti abarende mbabo meto bakorangeti gato kurabura nasi bake ditoko tene kyamba ali pa abana lende na kyuga karoko kwa batigira abana kwa batigira ansira igari amba kubatuma abana bali abakorobi uko ikinjera bana batamba bali kwanda sukuru kwa busa ande na nyorega ngoji ko bayike sukuru gari ama katamba mete sukuru kurosi na batigira ese taracha ngama kanyora ngangoli bakarege eso kwende geteri gari eteri ngana mangale geteri ena ko sayendo liyo ntabi oli bwetu ngangoli bakarete haende tendongere ne ba kwamba nchira ngana ki nganga yoro mwenye ngama mu mina akorage lya bayibo akorage babugete ngango kinore kumba kwa kubiri nabana aya karogo tuge tuma dada utete kora meta jiri araki ndete kora batayya mangana arega abuna abantu bakwita bamate bakwiti buya nga yoro mwenye ngwanto gori ruoya ngobe kume ko seno mere ngo so go rugiro kwasi ko seno kine agaranga bakobulkani bo chinga bonde bakobulkani bo chai batete ko dada ugote kora meta jiri yao anko batayya yangu Esinge na iguro bobe kwarwa naga chikwa ay ko ruase kwaru naga chikwa kulingana gasi yao naga chikwa kulingana gasi yao kwani alisali nteke to koreka
te to genda jikoni. Omongina ko choka kire kiao. Kira ko chok ako choka kire kiao. Ega ogenda. Ega skirera tu kini kura kini. Omo kumba botika genda. Bit ke bi ko tare do ni ka na bit ke bi ko tare lakin. Ebire bichuni. Noje meteri kwanda bini kwaro lisikali. Ekaru kunye arabi na babira gotonyere. Bira gotonyere. Aga. Ebi chuna chinde ka chukuru ke bichuni. Ebire bichuni biri bigotoke se meteri ebe kwende. Aga. Yanda. Si lorong si muda ko chu sali ka si buona aga.